waqhoboza ikhanda lenyoka wathi umuntu engathi ugejile la wayesethi ake sigade lembewu eshoyo wazalwane kwenziwa kanjani bazalwane abafana abazalwa baba babili bazalwa nje kubagadile umbuthi umuphi phakathi kwabo ngasabe imbewu kwabonakala ukuthi Abela uthanda ukulanda ngenkani lolufuzo yize zalwe selilahlekile kodwa uthanda ukulunga bangizwa kodwa abantu abakhona ngelinye ilanga athi uKhayini asambeni siyonikela uNkulunkulu ngisawunikela no Abela athi nami ngiyonikela bahosha ke lo wahosha amaklabishi akhe ke no cucumber no lettuce no carrot lona wahosha ezivwini zakhe eyinonileyo kuyezwakala abazalwane wasebeyonikela uNkulunkulu wafika lapha nomnikelo kaKhayini wangamukelwa kwase kuthi oka Abela wamukelwa ngalesi sizathu uNkulunkulu wayesebufakazile ukuthi into engachitheka igazi